A very amazing program, and everyone was here. And this we have a vibrant cultural program, then vibrant mass past, and we have spoken to the so all the citizens of West Karbi Anglong regarding the achievements of the government of Assam in this year and what is the plan actually, what is the future plan. I wish everyone of this district to have a very happy Independence Day, and do join us in Har Ghar Tiranga campaign and also in Meri Mati Mera Desh campaign. So I urge everyone to take a selfie and upload in these portals, and so that we can show the nation that we are there with you at this Amrit Mahotsav festival. Thank you. Yang long ara dapat dame trosiket trosiang deng Independent Day akhir jumia kardom pajilo lapen ningarong lo pinil dak bang kaprek sekolah smart masai mas part pendang lo lapen ke kan kilun la hoy metang jutang ne mer kom tam tak lang lo nasi letum det pia pradhan mantri Narendra Modi alang lika pen khat pon teng pen letum dontin hema dame tiranga flag apang jar dia phandame letum claim pon lo lapen Azadi ka Amrit Mahotsav 75 years la so ke pleng tame letum dak Mera Mati Mera Desh la bang so metang long ri Kacirai komnya pan dapen British ahut ron mai pen alang letum aprana cipi pen giong pan alang letum pan cukup pon lo la sinon bangke letum ningarong nai je parokwa pen dak hamren an Assam mala letum Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma nangkang hon la pen dak Karbi Anglong CM Dr. Turam Hang alang letum nangkang hon pen dak 900 crore an dak kam cheng pon po la bang so kam order da pielo la pen kam cheng po la pen dutlang bangke dak letum hamren Civil Hospital 200 bedded la sampai non tang podok dok lo ke la sini tum un pro te MP election aprangan bangke kangku pon yalam dolo la pen dak ele tum ove ke mi domhan technical education kature pen non dak hamren long polytechnic sampai kimpon bom lo hala sampai ele tum sarkar ben siklem bom lo la pen dolang la dak ele tum town jo towar amuka sampai ele tum CM pen non Guwahati Delhi long si mob bom lo la MOS tanggal sidak ke claim bonye pasini ele tum cisik bom lo son dak thak rong jo kiduk da teman itu PMY lapen dak arban lapen rong jo tame ngimlo lapen Amrit Sarwar tame nili tum dak soceng dang longko la son West Karbi Anglong long korpo son hut ponlo la si kaching thur tame isipen isi son si klem pon bam la nili tum rong borat mate Karbi jo apan dak disi penang jopalo pini indeng proxy tebra proxy Indian Independent Day katalona long ni tum pen Karbi jo hui pen tanang je tong no so no je tong no teng pen itu teng long teng pulon tu ning ke botol botan na met pen penangan batik se pet tu manta je tong person ki teng long no asini tum kado ka be atom hanta choro lo pen ka je tong MLA doan atom hanta MC doan pen manta tum choro lo pen tadi si by do hanta choro lo asi an so se iprange wa in dal son participate ka je tong pet thei pan si tin hin pen choro ri pon lo si rong no pang ke amli misten na potini tu bangke pon lo